Zdravo, moje ime je Olga i ovaj video je generisan uz pomoć veštačke inteligencije. U konkurentnom svetu proizvodnje i prodaje upuc prozora, pružanje brze, efikasne i personalizovane usluge je ključno. Chatbotovi pružaju korisničku podršku 24/7, odmah odgovarajući na pitanje o karakteristikama prozora, opcijama stakla, opcijama okova i troškovima proizvoda. Chatbotovi mogu aktivno pomoći u organizaciji, merenju i instalaciji prozorskih konstrukcija. Inteligentni asistenti mogu automatski prijaviti kupce za posetu radi merenja, odrediti pogodno vreme za posetu i dati preporuke kako pripremiti prostoriju za instalaciju prozora. Tako će uvođenje veštačke inteligencije u prodaju prozora otvoriti nove horizonte za razvoj poslovanja, povećati efikasnost procesa i poboljšati interakciju sa kupcima, pružajući konkurentsku prednost na tržištu. Budućnost prodaje prozora je ovdje sa Trodaj. Hajde da optimizujemo vaše procese i unapredimo vašu korisničku uslugu danas.